Yani ni Ghana 2014 I remember ye Christmas na still na low shedding ye oh me busa sa desta wudi Christmas no na kan ya na ye de net say eti no me de o hwe sector by sector education sector ye twa omo energy sector ya make so a ya de ye twa omo yen ko rules hwe under JDM time na wo be ko airport runabout airport runabout na amna da wo se tieni from Anwaga Junction to airport runabout. They be anam dem say gum ti so say Kumasi ya na make me dem nkofo bia bia nya da nya Kumasi ya na me dem me case study me hwim hwe sam say nanti pa airport pa ni na ho tutu sa na obi antimi nya da enka yeah nana dan kwakufa so monto me boas me yakwan from me fan Anwaga Junction to airport runabout ekwa kobuokro nyina no ekwa no hu si aya na se nyede nye ekwa so eba in terms of roads a wutimi se ha no ye twa omo bebrebe et even 3 sectors si kra ma ye de maken kra no womo ati so mo ntu e ba bia et ba in terms of performance dia before covid na wutimi se niam na ye nkroma na ye izewu se na nka covid ama nka kanana dan kwakufa no nka history nka ba je no kroma no nka enye easy I can't say no better by a pa. It's your best Ghana for say. Because of COVID, they buy and it's our Russia Ukraine war. And I'm a near slow kakra. Banning in Nana. Still Nano. You're not sumo. Sen can we think we are safe for any air sofa see. And can fancy COVID by me say, and Cabby Nanka Jedium Tank Bedesumo. But that's upon all this is in Nano. I'm off for you, Juma. Wouldn't say Dumsor by and my mentor more effective. Also more running hotels I can't remember say senior me call baby me call hotel bi hotel na me call masa to ni e de o me call dai masa me call enkran and me call workshop bi o and e de hotel bi e de mai no mu generator o mu generator ni genset TV me say to na unim enipa na ka kire say enipa na say hotel no within 1 month no matter sa we nko about 60,000 don't forget say light bill my proper light bill na nyede na my 1 year full nko wa to agu ni genset nko 60,000 na light bill baba de na je say otim say efie jaide adum enu ti no emasam ye amanfo bebrebe di me boa ye yi bebrebe omo hospitality industry otim say bebrebe yi omo adi eti me de JDM pa tam de Ghana ye besra wo say mamu refi bibia because no wonya akase ye refi ade entam ba de sa ye beka kai Ghana for saa ama obi akai niema bad records na wo den kanya asem a obi a teacher training allowance me papa tam ya mre so nyina na teacher training allowance ye de ho onko an ba ya so ye de obetwam utwam so asika no ye hu de ye afi last minute unso no mu chen table so so last minute you about 2016 election afi no mu chen table so oh it means say NDC for na chen table so my students no so obi a mo twam de ka mo twam se me ka me boa wo twam ba wa de no de no ye kwato 2016 election no obi a na mo se mo twa nursing teacher training allowance mu no a kire no mo chen table so when you na kire say NDC for no they don't have any plan bia always be a buga plans and kwan omo ye de omo eti e be sere Ghana for say they should be focused all the time no omo make sure so be to abama MPP na mo to abama MPP a me de be sere 8 years eduru ba bia ye ya ne asesa ne ma no omo hwe ni ye because o mampani ko for time Ghana for punish MPP for no mampani ko for ye adwuma ni nyina to amasa na nadan kwa kufa no be to aso eso ya to abani ti MPP me kwatre opposition omba no masan so ye da sene ma eti aresa ye be sere omo say omo masa me baha me ton sa ya dia me what you say ha be bia me ko ntino dia me kan say I think say Nyankopon ka munyina mo no mam yikodun senior I think say yakuye ni mo no say performance there eduru ba bia ye the certain indicators bi na ye de ekire sa ade bi e ko nanim ana sa ade bi ye de e ba form me be fast certain be 5 areas bi e na ahwe say so far no ye de MPP na nado dan kwakufu ado amamu we no etoto even JDM ho a say na ye de etie memfa first one tama na 3.5 years I buy and from 2017 to 2019 before COVID na COVID nye de emakru Mahama wiase no enye entetem pansa ma ye ne ade no say na Ghana ye de echo
so far we share inflation ebe to ye no ewo so far no 2016 no now it was 15.4%. Inflation rate ebe to no 2016 no it was 15.4%. Yeduru 2019 no na na adan kwa Akufo-Addo de cost 7.9 ti Ghana for tiefo ntie omo njeje de make figures am de tutu e omo compare ni mi no omo hwe me ba ha me ton sa ya de ameye what you say ha be bia me ko nti no de me kan say ade say Nyankopon ka mu nyina mo no ma me kodun senior ade say yakuye ni mu no say performance de eduru ba bia ye de certain indicators bi na ye de ekire sa ade bi e ko nanim ana sa ade bi ye de e ba form me be fast certain be 5 areas bi e na ahwe say so far no obi a obi woni fie but ye can physical yeah say basa sem to a obi tuma betam wo de wa ba fie ndi de so ngwa na je wa tuju abado hin ba mo important ni o say ye hwe ye psycho therapy ne psychological ye wo ho say ye kan obi ha asem wo kra ebitima boa na manasi ano but we say wonyo ne kamafo wonyo obi say problem shared is half solved and asem ho ya tu obi no wonyo obi kura nko kan kire no a etimi nipa no nya wo ha say bia nka ye say ene minister nanka metidem na misu say Dr. Fuku machia no medim problem beto nanim ebi kwa no wa mam 5 cities na me ho atomi but obi ha wo mo no say ye wo wo ye introverts ne wo mo so ye extroverts ye ka wo nyina afra no ntina ya ne ye hwese sa ne mani nyina no society no so beboa na ya reform wo problems in terms of severe wo de amuntimi ni nipa eni hia mu no but ne masa no cause I remember say some time ago they were here psychiatric hospitals you can the number of nipa sheshen tare o ya inti we mu nyina was system inti ne mani be see o hene ba ya na ye no fa ne so we dey na yes and if you have taken time to go through some of these situations be nipa bi wa benya ha wo mabrabo mo madwene mu ni ade a you could avoid some of the issues but ni nyina ko be wie hawa nipa so komu a o ntimi ni afoforo enche inti wa hene ba we dey Abrantie no ayachi no wo monfre no bi kra no so kra no so problem na ye kan bi se bi no so abodam bia na bibi ha na dwene na bibi ha na dwene so nya ade oye oh exactly bibi de ha na dwene pa nti sa no me ka se ye wo nipa hodo bi bro mo ye niam bi a ye no ye ma ye ni nsem se bibi ha sa microphone no ya fa ne tra that's where I'm coming from because we be ya di be so strange say ordinary person or the right thinking faculty obetimi I say obeke cancer ansem bi say be da commission Dr. Fuku na after 9 wow hiniba ni won ko di hina na me hwe ni din Dr. Solomon Kwatin Fuku Uriaku bra ma chen pacha me joso ohwe Nyankopon dom nim paibo me ho ye pa difie ho ye she's doing well. She's not at home at the moment but she's doing well. Oh, okay. Dr. Fuku bandi obo ni na bro fo aba o. Obo ni na Dr. Fuku bro fo aba. Kafra. Haki. Mamintio. Asema da hopo no. Mamintio mi kromfo. Pechi number 1 for. Number 1. And you okay. Mincha me busu penny. And you 1 week or minana. Ona na ewu. Petrol tino. Yeah, we do. Ona na petrol. Why minister since 96 Dr. Fuku o so na petrol wa petrol so ni time so say hwehwem na ta chebe I was up in Mohammed no make akra me free and meba ma be come me brother wo ho could do ho ya twen yen nyina ba ka ho na ya ba ne ya be 1 week de come na Joseph na me pa ne crazy amen if free hene dear okwe kan sense police for ayewe omo akoche no na omude enubone agu ni ka mu na se